dan seluruh tamu undangan serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, mari kita hadiahkan solawat serta salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua bisa hadir dan insya Allah akan selalu diberikan kesehatan yang walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Zikir dan doa bersama dalam rangka Milad Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia yang ke-50 tahun. Sebelum itu, perkenalkan saya Suci Fitriana Sampara dengan rekan saya Alvinem Nur yang diberi amanah selaku MC untuk mengawal dan menuntun acara kita pada sore hari ini. Semua langkah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai langkah awal pada kegiatan kita sore hari ini, marilah kita memulai dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu demi waktu telah berlalu, tahun demi tahun telah kita lalui. Tanpa terasa sudah 50 tahun kita lewati bersama di atas tanah dan di bawah langit yang sama, yaitu Fakultas Teknik. Dan pada hari ini kita berkumpul kembali dengan suasana yang penuh syukur. Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Afandi SHI dan Saudara Muhammad Hidayat SOS. Tafdol mashkura. علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المطلق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita ikuti bersama rangkaian agenda utama yang diawali sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Insinyur Haji Munir Patun Rengi. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Wakaf Umi, yang terhormat Bapak Pengawas Yayasan Wakaf Umi, serta seluruh pengurus yayasan yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta Wakil Rektor yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat seluruh dekan dalam lingkungan UMI yang sempat juga hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta Ketua Prodi yang sangat mensupport acara Milad Teknik yang ke-50 ini. Kepada rekan-rekan panitia yang sangat sungguh-sungguh untuk mensukseskan acara Milad Teknik ini, kami tak lupa memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Kepada Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, patut kiranya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan izinnya lah, sehingga pada sore hari ini kita dapat mengadakan zikir dan doa untuk dalam rangkaian acara Milad Teknik yang ke-50. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, sedianya acara zikir dan doa ini dilaksanakan dengan duduk bersila. Tetapi karena kondisi cuaca yang tidak mengizinkan sehingga pada hari ini kita menggunakan kursi. Bapak Ibu hadirin sekalian, Milad Teknik ini temanya adalah paket cinta teknik untuk membangun negeri. Mudah-mudahan apa yang kita letakkan menjadi dasar daripada tema ini kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Perlu kami sampaikan bahwa Milad UMI ini kita berharap adalah adanya sinergisitas antara alma mater yang banyak berkiprah di luar dengan fakultas teknik yang saat ini kita mulai sangat modern. Oleh karenanya kita berharap acara Milad ini bisa menjadikan suatu komunikasi yang baik antara alma mater yang kita lihat banyak berhasil di luar dengan kondisi fakultas teknik yang kita harus bangun bersama. Oleh karenanya kepada seluruh alma mater dimanapun Anda berada, marilah kita kembali ke kampus memberikan ide-ide yang terbaik kepada fakultas kita, fakultas teknik,
karena apapun keberadaan kita pada hari ini, karena kita lahir dari pintu teknik UMI yang kita cintai. Acara milad zikir pada sore ini adalah rangkaian acara yang insya Allah nanti tanggal 6 Januari kita lanjutkan dengan jalan santai beserta dengan ramah tamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hidup, memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Munir Patun Rengi. Mari kita ikuti bersama Sokapur Siri oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Mukhtar Tahir Syarkawi, MTATU, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ini kelihatannya mungkin karena hujan kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, yang saya kira hari ini terlambat, ternyata lebih cepat hadirnya. Di WA saya itu selalu mungkin saya agak terlambat. Tapi alhamdulillah, terima kasih Prof atas kehadirannya. Bapak Ketua Pengawas yang saya hormati, bapak-bapak para pengurus yayasan yang sempat hadir. Tadi Ibu Ketua itu saya ajak juga, tapi dia bilang saya mohon maaf Ananda, sebab saya tidak bisa hadir di tempat ini karena masih berkabung, dan insya Allah nanti setelah 40 hari katanya baru dia mau tinggalkan. Para sejawat saya yang saya hormati, terutama Bapak Rektor kita yang selalu kita insya Allah banggakan dan mudah-mudahan akan membawa UMI menjadi universitas yang mendunia. Karena saya kira program Pak Rektor kita ini akan membawa kemana-mana. Saya kemarin lihat sudah di Malaysia, mungkin besok kita tunggu lagi di tempat-tempat yang lain sehingga UMI ini akan lebih dikenal. Harapan kami begitu Pak Rektor. Teman sejawat saya, para dekan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah hampir semuanya hadir. Dari 13 dekan, cuma satu yang minta izin tadi, yaitu Terdharma, karena dia masih di Pindrang. Teman-teman para ketua lembaga, terima kasih juga kepada semua kepala rumah sakit gigi dan mulut. Bu, terima kasih. Bersama dengan suami semuanya. Juga kepada seluruh ibu-ibu dekan bersama dengan istrinya, terutama mohon maaf Ibu Cut. Terima kasih sudah hadir di tempat kami ini. Beserta seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Teknik, terutama kepada seluruh alumni yang kita harapkan nanti bersinergi, dan tentu yang saya tidak bisa lupa adalah Ketua Panitia bersama dengan seluruh timnya yang mencoba untuk melaksanakan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan Pak Ketua Pembina, Pak Rektor, bahwa rangkaian acara
Milad ini sudah berlangsung beberapa kegiatan dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan juga melaksanakan workshop penulisan buku ajar dan buku yang bisa dilihat oleh anak-anak kita nanti di teknik ini. Juga nanti akan ada rangkaian beberapa acara, ada pameran-pameran dari Prodi Mesin mungkin akan melakukan kegiatan servis, kemudian elektro, mengundang seluruh SMA untuk kegiatan robot. Saya dengar juga arsitek akan mempersiapkan untuk pameran karya-karya tulis yang telah ditulis oleh anak-anak kita. Tentu juga sipil akan saya dengar untuk mempersiapkan lomba beton yang mungkin pembinanya nanti Pak Haji Hanafi bersama dengan Pak Tony. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dalam rangka hari lahirnya Fakultas Teknik. Hari ini sebenarnya tanggal 17 Desember tahun 1923 ini Fakultas Teknik sudah berumur 52 tahun. Sebab Fakultas Teknik itu lahirnya pada tanggal 17 Desember tahun 1971. Tapi kenapa kita katakan setengah abad? Karena baru kali ini Fakultas Teknik mengadakan kegiatan milad selama Fakultas Teknik berdiri. Ini dimaksudkan supaya kami punya alumni sekarang ini yang jumlahnya 13.732 bisa saling bahu-membahu dalam rangka membanggakan Fakultas Teknik ke depan. Lumayan banyak kalau di UMI, Prof, Pak Rektor, Fakultas Teknik ini memberikan kontribusi alumni sebesar 11,3%. Sehingga alumni-alumni sekarang ini yang kita rasakan bertebaran di mana-mana, yang punya potensi seperti tadi yang digambarkan oleh Ketua Panitia, itu sangat bisa kita andalkan untuk mengenalkan Universitas Muslim Indonesia secara umum, Fakultas Teknik secara khusus. Kami juga sekarang ini membina mahasiswa kurang lebih 2.453 mahasiswa aktif. Sehingga ini semua diharapkan ke depan untuk saling bahu-membahu alumni. Mudah-mudahan Fakultas Teknik ke depan ini mencapai target yang kami rencanakan pada tahun depan paling tidak ada 600 mahasiswa untuk mahasiswa baru ke depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun sinergi dengan para alumni sehingga target kami untuk mahasiswa baru ke depan bisa kami capai. Kami sudah janjikan Pak Rektor, mudah-mudahan nanti Pak Rektor bisa mensupport kapan, siapa prodi yang bisa mencapai target, maka insya Allah atas izin Pak Rektor dan Ketua Yayasan, maka saya kasih umroh. Kami sudah targetkan lingkungan sekian, arsitek sekian, sipil sekian, elektro sekian, mesin sekian. Siapa yang mencapai target, maka insya Allah kami permaklumkan di sini juga bahwa kita akan umrohkan atas izin Pak Rektor dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kolega-kolega, semua sahabat-sahabat, semua suasana yang dicanangkan oleh Ketua Pembina kita, bahwa kita harus bersyukur. Karena itu kita harus bersikir sebagai suatu komitmen utama dari apa yang telah dibangun atau yang dikembangkan oleh Universitas Muslim Indonesia. Karena itu hari ini adalah bentuk kesyukuran dari kita semua dan kita harapkan supaya kita bisa bersikir. Supaya amanah yang diberikan kepada kita semua bisa kita pertanggungjawabkan. Karena itu melalui kesempatan ini saya ingin meminta kepada Pak Rektor untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan dan kami harapkan juga kepada Ketua Pembina untuk memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan sambutan dan pengarahan Pak Rektor serta tausiah daripada Ketua Pembina bisa kita jadikan pegangan untuk kita bersama-sama membangun Universitas Muslim Indonesia maju ke depan sehingga dikenal secara internasional. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Muhtar Tahir Syarkawi, STMT ATU, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan Barsanji. Kepada tim Barsanji dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا ونتوب إليك. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ببركة والسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم
صل وسلم وارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرر الكريمة والجبال واستمنه الله تعالى رضوانا يقص سترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديك هداية لسلوك السبل الوادية الجلية وحفظا من الغواية في ختة الخطاء وخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا أبقريا نظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بغلا واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. ولما تم من حمله شرع على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حملي على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخزيرة القدسية وأخذها المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام علينا قط يا وجه السرور على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأوفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات على يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت أنه ليلة غراء ليلة مولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وبمن فخار ما لم تنلك النساء وأنت قوم بأفضل مما حملت معزرا مولد كان كوينه في طال الكفر وبال عليه ووباء وتوالت بشرى هواتف قدوا للمصطفى وحقا لنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف عمة زور رواية فتوبى لمن كان تزم صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه قدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Puan bau-bau wallal kubur malbik Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba bau-bau masarum mawangi mapapoleri pamasetanan niya papasalamat tapuang puang akama saki andrenge appasalamaki Nani apa barakah kita masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka sallallahu alaihi wasallam wadi'i yadayhi ala al-ardi rafi'an rasahu ila as-sama'i al-'aliyyah mumiyan bidzalika ar-rafi' la sudarihi wa 'ulah wa musyiran ila rifati qadrihi ala sa'iril bariyah Agana rijajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rigau engkana watalaka kang dua liman dari tapere na paconga ulun na menderi langi-langi sikira-kira mapai sengang ya pangulangan na niatan rengenan rengena tunci lauri langi-langi na pangkana na dia wawi yamanan nari pancajiye wa annahu al-habib alladhi yasna ittiba'uhu wa sajaya wada'at ummuhu 'abra al-muttalib yatubu biha tikal baniyah fa aqbala musri'an wa nadhara ilayhi wa balagha min as-sururi muna nakarana menyepun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkai toiri poti ya makasing sipa ancajingan na andrange ampe kedona agana surah indona bertayang nenek naria sange Abdul Muttalib rigau engkana matang matawa parigulin nakabai agana launa rigau engkana perri bolana amina naita pon ripol tu saukinin nawana pun minisai وأدخله كامة الغراء وقام يده بخلص ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم رفيقا مقتولا مقتوى السورة بيد القرة الإلهية agana na kokon ritu apona na puta mereka memalabi nama tatun na milau doang nasaba ni amas yang agana na suruk ni nawari tulipuang Allah Taala koromai rimaman na papinya mapura de wareng ritu agana rijajian ritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau engkana mapacing pura sunna andrenge pura telolo postina nasaba ela ulena puang Allah Taala طيبا دينا مكحولة بكل العناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه pura ribau wangi pura minyaki pura cilaki dua matana nasabat cilla patulu puang engkau maka dari sunnah dituri nenekna rimun digana narpitum penni agana nabaca doang ni nania natuan ngatoni ditu andre nang setoni ditu Muhammad kuai topa napakalabitoni onronna أدر اللهم قبره الكريم بألف شجيع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظا وردعا أمرت وذو النفوش الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم سوريا واستنارت بنورها وياد الحر والرباء وفاض وادي سماوات وهي مفاسد في فلاة وبرية لم يكن بها قبل الماء ينقض دمان لها
وكان مولي صلى الله عليه وسلم المهدي المعروف من الإراس المكية والبلد الذي لا يعدل الشر ولا يقتل خلا واختلف في عام ولادة وفي شومها على أقوال العلماء المروية والراجح أنها قبيل يوم اثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari kita bersama-sama menutup kitab Al-Barzanji dengan kita bersama-sama berdoa dengan doa Al-Barzanji. Amin. Allahumma qabrul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya basital yadaini bil atiyah. يا من إذا رفعت إلى الكفع برك فيا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية. يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه. يا من استلى الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد فضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآل كواكب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة، والسفينة السلامة والنجاة، والسفينة السلامة الحاجة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة الشريعة أولي الملاك الخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله. آمين الله. أن توفقنا في الأقوال والأعمال إخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين وطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدى همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتلي لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتم عنا كل ذنب جنينا، وتم عنا كل ذنب جنينا، وتم عنا يا مولانا كل ذنب جنينا، وتسل لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا، وتعم جمعنا هذا من خزائن منك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل
مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنيا فحقق لنا ما منك رجونا وحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا. اللهم آمن الرعاة واسن الرعاة والرعية وأعظم الأجر من جعل هذا الخير في هذا اليوم الأحد وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا وسائر البلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه سبسب وربا وفي هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان واسم درقرات جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود خلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.